Formula 1 Rwanda twagarutse kabisa. Ariko mbere yo gutangira reka tubanze dushyireho iyi update y'uyu mwana rwose w'umuholandi wagize gutya aba yitabye Imana ejo bundi kwa gatandatu muri accident. Uyu ni umwana w'umuholandi rero bakaba bamwita Delano Van Tiehoff, akaba yari ifite imyaka 18 gusa. Yakinaga muri Formula 1 ariko mu byiciro byo hepfo cyane, mu byiciro bita Formula Regional European Championship, ni nk'icyiciro cya 8 iyo ngiyo. Yagize gutya nyine ejo bundi kwa gatandatu agira accident epfiriya mu Bubiligi mu gasirikwi kari kabereye ko iyo shampiyona yabo. Yari accident nyine ikomeye kuko yari accident yaberemo mu modoka menshi nyine, abantu benshi barakomereka, ariko we aza kugira ibyago by'uko yaba yarahise yitaba Imana ku myaka ye 18 kabisa. Iyo rero akaba ari inkuru y'akababaro y'uwo mu Buholandi wacu bita Delano Van Tiehoff. Nibyo ngibyo twababwiraho rero. Reka twigire Austria. Ejo ku cyumweru bari bamanutse mu muhanda nanone muri Grand Prix ya Austria. Grand Prix nanone nk'uko bisanzwe nka misa ya mbere n'ubundi Max Verstappen byaje kurangira ayegukanye. Max rwose yahise yitwara abayujuje icyo bita wins 42 abaciye kuri kabuhariwe Legends Ayrton Senna. Uyu nguyu baramuzi, uyu nguyu ni Umubrazilian bivugwa yuko yaba ari umuntu wari uzi gutwara izi modoka kurusha abandi. Yagize 41, si ufite nyinshi cyane bitewe nuko yari tayarinze akiri mutoya. Twamugeranya wenda nka Pele wo muri Brazil muri football, uko nawe ntago yigeze nyine amara igihe kirekire mu muhanda, no mpamvu afite wins nkeya 41. Rero Max Verstappen yamudepashije yasagira 42, bivuze ngo imbere ye gusa hari abantu 4, uyu nguyu Alain Prost, Sebastian Vettel ndetse na Hamilton ndetse na Schumacher, bonyine nibo bantu bamuri imbere. Nyuma yo kwitwara rero ku mwanya wa kabiri hahise hazaho n'ubundi uyu nguyu Charles Leclerc n'undi wari yamuriye runono muri za qualifying. Ku mwanya wa gatatu Sergio Perez yongeye kubona podium, yari yatangiye ari ku mwanya wa 15 kuri grid, yari yatangiye ari wa 15, ariko resi abifashijwemo n'ibihano byagiye bihabwa ba Hamilton, ko Hamilton bamukase amasegonda 10 yose. Arimo abantu nka ba Sainz bakase amasegonda 5. Hano muri iyi ntoza muri Grand Prix ya Austria abashoferi bagira ku 8 bose babahaye ibihano. Muti rero babahaye ibihano gute? Ubundi muri Formula 1 habamo itegeko rivuga yuko imodoka iyo irenze umuhanda ikarenga umurongo w'umweru ugaragara nk'imbibi z'umuhanda, iyo urenze abasteward cyangwa se abantu bashinzwe amategeko yo kurenga nk'abasifuzi bo muri Formula 1, iyo babishatse baguha warning, cyangwa se bashaka bakayita baguha ibihano by'amasegonda 5 bongera ku bihe wari wakoresheje, bakongera amasegonda 5. So ahangaha rero nta warning yabayeho kuko abashoferi babikoze ari benshi, kandi bitewe nuko uyu muhanda nyine wa Austria urebye nicyo udesigningiwe. Ahangaha umuntu wese warengaga umuhanda, umuntu arenga umuhanda iyo imodoka yose igiye hanze y'umuhanda yarenze umurongo w'umweru w'imbibi z'umuhanda, nibwo bahita babara yuko wataye umuhanda, bakahita baguha ibihano by'amasegonda 5. Rero muri abo bose harimo nk'ubita Carlos Sainz, bamukubise ibihano by'amasegonda 5 inshuro ebyiri, babibaye amasegonda 10. Hamilton nawe bibukunguku. No bita Pierre Gasly na Alexander Albon Ocon bamukubise ibihano by'amasegonda 30, Sargent Logan 10, Nick De Vries 15, ndetse na Yuki Tsunoda bamukubita ibihano by'amasegonda 5. Aba ni abashoferi bose 8 bagiye barenga umuhanda bakaba babakubita ibyo bihano. Aribyo nyine byaviriyemo uyu munyamegizike wari watangiye ku mwanya 15 Sergio Perez kuba race yararangiye yisanga abo bose bongereyeho amasegonda 5 bose yahise abajya imbere. Usibye ko yari yakoze n'utuovertake dukeya, n'ubundi birangira nyine yibonye kuri podium. Ku mwanya wa 4 rero hahise haza uyu mwongereza naramubabwiye, Lando Norris, ni umwongereza utwara akamodoka kabi cyane ka McLaren.
yarahatanye arahatana arangiza ari ku mwanya wa kane, ariko n'ubundi muri qualifying yari yabonye umwanya wa kane. Ni ukuvuga ngo nyine yakoze defense ye neza abasha kuba yaguma ku mwanya wa kane. Ubushize nabwo muri qualifying yari yabonye umwanya wa kane, ariko bagiye muri resi imodoka ihura n'ibibazo nyine, utu tumodoka twa McLaren tuba turi hasi, birangiye ahubwo agira DNF bivuga ngo did not finish, ntago yari yarangije irushanwa. Ariko ubwo imodoka yaramukundiye kabisa ku bw'amahirwe arangiza ari ku mwanya wa kane. Gusa uyu ni umwana w'umuhanga cyane, nawe wanatwaye driver of the day. Ku mwanya wa gatanu haje Alonso, ku wa gatandatu haza Sensi wa Ferrari, ku mwanya wa gatandatu n'uwa karindwi n'abashoferi, ku mwanya wa karindwi n'uwa munani n'abashoferi ba Mercedes, Russell ndetse na Hamilton. Ku mwanya wa 9 Stroll wa Aston Martin, ndetse ku mwanya wa 10 ufungwa n'umushoferi wa Alpine w'umufaransa bita Pierre Jean Gasly. Nuko nguko byagenze. Ubwo nyuma y'icumi tumaze kubimenyera, nyuma y'icumi nta kintu tujya tubivugaho, abo ngabo bari huzu cyane cyane yuko nta manota baba bari bubone. Nkibabwira rero kuri uru rutonde, uyu Norris nari navuze ko tuzashakanya tukamuvuga. Uyu ni umushoferi w'umwongereza kabisa ku myaka ye 24, kuko uyu ni umwana wavutse muri 99, akaba yaragezemo hano muri Formula 1 bwa mbere kabisa muri 2019 nibwo yaragezemo hano muri Formula 1. Kuva icyo gihe kabisa yaje ari umwana nyine ufite impano, kuko ubu ngubu nka sezi ishize yarangije ari uwa 7. Kukwemeza uyu nguyu Lando Norris ni umushoferi wa 4 mo hano uhembwa amafaranga menshi, kuko abantu bamuri imbere ni Verstappen, ni Hamilton na Charles Leclerc. Uyu nguyu ni tubakurikira inyuma ari uwa 4. Vuga rero ni umwana w'umuhanga nyine, no waje gutwara na driver of the day yejo ku cyumweru, no muri sprint ni wari wabaye driver of the day. Uyu rero akaba ari umuntu ukomeye gusa nyine utwara akamodoka kari hasi, ushobora kumwitiranya ukagira ngo ni umuswa ubonye adakora amawini, ariko ari nko muri izi modoka za Red Bull yajya akora ibintu bikomeye. Ejo rero Grand Prix ya Austria yaje kurangira, n'ubundi urutonde rw'agateganyo Verstappen ari cyuruyoboye, akurikirwa na mugenzi we Perez urushwa amanota agera hafi muri 87 hari gutyo. Hakakurikiraho Alonso na Hamilton, hakahita haza abashoferi babiri Sainz na Leclerc, Russell, Stroll, Ocon, ndetse uyu Lando Norris niwe ufunga top 10 n'amanota ye 20. Ocon aramurusha amanota 7 yonyine, naho Lance Stroll akamurusha amanota 19 yonyine, nako amanota 20. Ubwo rero nuko nguko urutonde rw'agateganyo rumeze. Abari munsi y'icumi ntago tubavuga, ariko icyo wamenya cyo abashoferi babiri ba nyuma ni Nick de Vries, uyu ni umuholandi utwara imodoka ya Alpha Tauri, nta nota na rimwe arabona, hamwe n'umunyamerika mushyashya utwara imodoka ya Williams, nawe nta nota arabona, bose ni 20 na 19. Icyumweru rero gitaha kwa gatandatu ni gahunda, no ku cyumweru tuzaba twageze mu Bwongereza, British Grand Prix cyangwa se iyo bakunze kwita Silverstone Circuit, ibera mu muhanda bita Silverstone. Aho ngaho rero tuzaba twageze iwabo w'uyu Lando Norris, Hamilton ndetse na George Russell. Ubwo ngubwo nabo azaba ari umwanya wabo wo kwigaragaza. Mbibutsa ko Hamilton nyine na George Russell iyo Austria yo yarabagoye, wabonye ko Hamilton we ibihano yarabicakiye amasegonda 10. George Russell we nta bihano yigeze abona, ariko n'ubundi ntibyamubujije kuza ari ku mwanya wa 7. Kandi umwanya wa 7 kuri zino za Mercedes na za Red Bull, burya iyo utari muri podium uba wahiye, ntago uba witwaye neza, babifata nka failure. So rero ubu ngubu Mercedes budutegereje kureba icyo yazakora mu Bwongereza Silverstone, dore ko yo ifatwa nk'ikipe y'Abongereza. Ubundi Mercedes Benz ubwayo ni imodoka y'Abadage, ariko nk'iyi kipe yo muri Formula 1 ya Mercedes Petronas yo ifatwa nk'ikipe y'Abongereza, nako ni ikipe y'Abongereza kwigendera kuri lisanse y'Abongereza. Ni ukuvuga ngo rero nta kindi, British Grand Prix iri muri weekend itaha. Ubwo abazi amatariki ubwo mwakwifasha, ni weekend itaha.